instead of Zulkifli lawyer, Mr. Hazman, he has a relationship to the present judge. They are related. So in that circumstances where we consider it, he is disqualified. And thirdly, the change of prosecution team is disturbing the fair trial and independent trial can be continuously going on. So we are worried about it. And those three statements we made in that press conference with the Mr. Karpal Singh and Mr. Datuk Said as well. Maybe Mr. Sharibu want to talk about the civil suit that you are, that you have. Иргэний хэмбэлэхийг энэ амьдрал үргэлжилдэг юм шүү дээ. Тэ ямар ч аюун боллоо гэсэн дайм болсны дараа үлдсэн амьдрдаг шүү дээ. Life keeps going on. Whatever happens, life keeps going on. Нурсан баашинга босго хосон хотоо босгодог үстэй. After the war, even the ruined building reconstruction again happens. Миний охиныг устгасан ч гэсэн цааш нь өөр хүүхэд нь амьдрна үстэй. After the deed of the deceased, her two grandsons and her children still growing up, still keep lively. Зүгээр энтхийн одоо тэр шүүгчийг одоо соёлох уу, бойлох уу гэдэг асуудал бол тэр одоо сайн хүн байгаа байхаа. Хаанаас ийм одоо ноцтой хэрэгт одоо хариуцлага хүн тавьсан байх хүмүүс байх уу? Сайн хүн байгаа байх. Гэтэл би тэр үнд яагаад тэр үнд одоо итгэхгүй байхаа надад би тэрийг мэдэх биш. Одоо төвхтэй л дээ. Гэтэл тэр хүн алуурчдын нэгнийх нь өмгөөлөгчийг өөрийнхөө хүнийг тавьсан байна шүү. Өөрийнхөө бүр ойрхон төрлийн одоо юу ч юм бэ та. Инхээр энд итгэж байна уу? So there is no any other confidentiality because confidence on the present judge, because the present judge has a relationship to the present advocate, to the opposite party, the accused's lawyer. So in this sense, there is no any other confidence. We don't need to talk more on this judge. Эмнэлэгт очролж байгаа хүн очр авдаг нь үнэ. Танаа энд хууль очролдог юм гэлээ. Би манад бол өөр байдгийг. Танаа энд бол хууль очролдог юм гэсэн. Энийх дараагийн. Гэтэл улсууд өвчтөе цөмөр эмнэлэгт очролж ийж хамгийн сүүлд байгаа хүн ухаалдаад омчлаа. Очроо хүлээгээд өгөх үү? So according to the Malaysian law, the cases and the suits are in a queue and they have to be finalized and heard by their queues. So, but in a hospital, suppose in a hospital there's a long queue, long line, but where is someone who stand in the backward suddenly fell down? So what will happen? Still should be waiting for his dead, or he should be saved by the hospital. Тэгэхээр би энэ асуудлаа түргэн шийдүүлмээр байна. Тэнд өвчтөе байгаа хүүхдийн эмчлүүлэх тухай асуудлыг ярмаар байна. Шийдүүлмээр байна. So he wants this case should be finalized as soon as possible because the two grandsons are waiting for him, and one of them is is in a very difficult situation, is in health situation. Олон орны хэдэн миллиард ард түмний сэтгэл санааг одоо стрессээс нь багж гисэн тайлмаар байна. And we need to release the stress of so many millions of people on this world as well as. Би энэ гахаа жилд нь багтааж охиныхаа талигач болсон хүүхдээ хоёр талд байж байгаа шарлыг нийлүүлмээр байна. And I'd like to bring together to separated, divided burials bring it together in Mongolia as well as. I'm not asking for money. I'm not asking for position. I'm asking for honor, honesty. I'm asking for compassion.
So that's all I want to say. If any question? Hey, thank you.